Aktualnej ситуації у радіотелевізії Войводини поінформували Мірко Канюх, главний і одвічательний редактор другої програми телевізії Войводини, Войм Попович, главний і одвічательний редактор третьої програми радija i його помocnica Zlatica Njaradi. Z Hacka, po slovog domašnjih, zakazana predostavanje vece informacijoh o tim problemu. Mi došli do situaciji, že nam odrezeni naše zdobuti prava še hodni zmenšac. Može biti to nie konkretno našim ruski redakciji. Međutim, u budućnosti bliskej, da nie poviem tak o rok, o dva, da skeľo roky veľa ľudzoch ide do penzii i već kad bismo prišli do situaciji, že nemôžeme na nejaký spôsob, na pravni, legalni spôsob zatrimati číslo zanjatih. Представителі радіотелевізії Войводини говорили, že za teraz nezagroženе інформування на язиках національних меншинах і že руководство нашої медійської хижі зробило všetko, že by še zatrimalo coveci ľudzoch. Povedzené i, že prava adresa, gdje bi še trebalo opitati spreco prišlo do všetkoho toho, to vlada Republike Srbije. Doneli smo zaključak da potražimo jedan sastanak sa premijerkom Republike Srbije sa dva zahteva, gde jedan zahtev je da se obezbede tih 210 miliona dinara koje nedostaju radioteleviziji Vojvodine da finansira kvalitetno sve manjinske redakcije. I druga tačka današnje zaključka je da komisija koja je isto tako pri vladi Republike Srbije, da ljudima koji odu u penziju ili na bilo koji način odu iz radiotelevizije Vojvodine, da mogućnost radiotelevizije Vojvodine da primi umjesto njih na njihovo mjesto druge ljude, mlade, kvalitetne ljude, obrazovane ljude. Jak moglo čuti na Hacki, vlada Republike Srbije stabilni partner Šitskim nacionalnim sovitom, ta tagi koordinaciji, ta vyražené nazdavanje, že še Hacka zos premijerku otrima co skorej i že rezultat bude pozitivni.